Nega yig'layapsan, Umar? Islom g'olib bo'ldi-ku, hammasi Solim aytganidek bo'ladi. Kelajakda islom qudratli bo'lishdan to'xtab, zaiflashishidan qo'rqaman. Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kanalimizning ko'ruvchilari. Baringizlar amansizlarmi? Tağuşul Umar radiyallahu anhu aytgan söz azırkı doğruda bolup жатқанына чындап işenebиз. Эми кеч болуп калды. Эми кайрадан ислам дининде жашоо бүткүл дүйнө жүзү үчүн өтө кыйын. Азыркы учурда өзүбүздүн Кыргызстанда эле ушинтип денесин сатып жолго чыгып алышкан эркектер болсо, алкоголдук ичимдиктерге ичишип, тамеки чегип, кальян чегип, ушундай денесин саткан кыздар менен жүрүп калгандыгы айдан ачык чындык. Азыр бул видеону көрүп турсаңыз, ушул жердеги кыздар милиция кызматкерлери менен сүйлөшүп алып иш кылып жатышканын мойнуна алышат. Бирок кантсе да ислам адебин ушул видеодон көрүп сактап калсаңыздар болот. Уккан жана көргөн нерсеңизге амал кылуу аркылуу. Азыр ушул видеого лайк басып, жакшылыкка чакырган, жамандыктан кайтарган каналыбызга жазылып, подписаться деген кнопканы басып, жанындагы коңгуроочону да басып коюңуздар. Азыр сиздерге жакшы видеолорду көрсөтүп өтөбүз. Прямой эфирге чыгып алып, намаз окугандар, булар эл көзүнө көрүнүп окугандар. Булар күнөөкөр болот. Себеби булар элге көрүнүп, мен намаз окуймун деп өзү үчүн эмес, элге көрүнүү максатында окуп жаткандыгын түшүнүүгө болот. Аллах мындай нерседен сактасын. Ар ким өзү үчүн окуйт. Мындай окуу туура эмес. Siz bir kiyip körün de alın jolukta. Siz bir kiyip körün de alın jolukta. Kандай сезимдер болот? Ошого карап айтың, анан кийин араптыкы деңиз. Ошого карап айтың, анан мындай жөн жүрсөң болот деп. Siz уже bir жолукта кийип көрүң да, деген эжесиздер болсо, эмелериңиз болсо, bir жолукта кийип көрүңүздөр. Кандай сезимдер болот экен? Бул кыз башында жолука каршы болгон. Эми анын реакциясын көрүңүз. Аябай жакшы. Мен туура эмес ойлоп турмун. Мен туура эмес ойлоп турмун. Мындан баркы жашоодо бар. Тогоксап Кудай таала кечирүүчүлөрдөн кечирет албетте. Эми бул жерге маани берип карап көрсөңүз, бул кыз ыйлаганын көрөсүз. Албетте, бул хиджабтын дагы адамга бир таасирин тийгизген бир касиети бар сыяктуу. Бомба деп чыгырып берген болбойт. Az 3 күнгө чейин жеш, макуру балакаттан чоңоюп калган болсо боласыз. Макур арамга жакын, аз бар ол рахаттан эт жейсиздер, эт жейсиздер. Ит жебеген эт жейсиздер. Ачык эле айтам. Баян бирөө бар ол айтат, бу имамды кетириш керек экен. Бизге эт жейдирбейт. Үй бар, чай ич, ачкадан өлбөйсүң, тууган. Allah kadir subhanallah. Gelinlerine çay içemeye kaldınlar mı? Ucu Torkendik tuğanda uçu yerge var. Kur'an oku işte barıp şıltomene. Niyetçegenden uyalmayızlar. Bir yerde anekdot aytıkan yok. Kur'an oku nereden hazır? 3 günden barıp geçke Kur'an oku otur. Kolman gelse. 2 ayet bilmeydin niyetçegeni var hazır. 2 ayet Kur'an bilmeydin niyetçegeni var hazır. Ölüp kalsa kepin bıçkan bilmeydin. Cuğandı bilmeydin. Niye erkeksin? Erkek çölden yetip baratkan erkek bir özü. Kepinin bıçıp, juğundurup, kepinde cenazasını okup, kavurun kazıp, koyup kete turan dengelde bolgan erkek buna erkek olur. Eştekeni bilmezdin, katının sözünden çıkmazdın, geçsinde birin mesut görmezdin. Kalka karasın, oturmaya kadar oturasın. Kızı oturasın. Erkek günü tünü mescitte, yüreği taz adam, tacdada çekersin ilagan boydan. Subhanallah. Bir katında sözden çalmayı oturasın arayın orada. Kanca erkek Torken'de 5'te 4-5'te oturasın. 4'ten 5'ten Torken maçı erkek ele kaldı. Kalkanlar bilmem açık ele aytam. Erkeksin erkek öresin bilmem. Bunda çıkıp sövüşüyor bu kübrem hakikatta aytam. Ya benim milletim iman bolup durgandı bir adam Allah'ın uluktuğunu ukmagan bir adam kalbaş gerek benim milletim. Allah'ın alına varganda hakikatta ayt. Ya Allah aytkan buna. Buna bir yerden aytkan ben. Buna o toğun düğünde mürden aytkan hakikatta. Alardın kolu araktan boşuna koydu. Alardın kolu katından sözden çıkarmaya koydu.
Her bir tapkanın adal menen de suralat. Jana tapkanın kayakka jumşalganda suralat. Hazır bay çıkan yerge türlü salacağız otasan. Kimden tapkan oşalaksa? Katınların tapkanı o. Buna erkektin tapkanı. Taptыңар adal jol menen. Az bu yerde bakuru degenge bolboyt da tamakka jumşap otasan akşаңарды. Kıyamatda surak berбейсиz oyla otasanlar. Oyla otasanlar. Katınlar жазабайсың бербеймин. Bu makuru eken, bu aram eken de aytkan duh jetpeydi. Erkek soğat çıvar ben urşuңар мүмкүн. Ya bak ne de otasan. Bırak katınlar berбейм de aytkan duhуңар jetpeydi. Açık ara duhуңар jetpeydi. Allah kadir subhanallah. Ha katınlar. Türçoskanları tartı oldu. Bundan kızlar. Katınlar şunları tartı oldu. Ha bara müçöңөр da tartı oldu. Erkekte hasiyet kalman için bari tartı oldu. 5 bal namazды калтырбай окуй турган болсо дейт, бул 5 бал намаз бул адамга нур болот. Нур. Жана бул адамга бурхан, далил болот, кыямат күнү тозок оттан кутулуу болот дейт. Эгерде кимдир бир намаздарын сактабай калса, окубай калса, мунун нуру дагы жок болот дейт. Нур деген бул бейишке, акыретке барганда жол көрсөтө турган жол деген сөз. Мисалы үчүн бизде нур дегенде акылы нурдуу экен деп коет, ошол адамдын акылы тунук болуп, бардык нерсени өзү чечмелеп карап көрүп билип турат да. Эгерде бир адам намаз окуй турган болсо, dünya akıretте жашоосуна нур келет деген сөз. Ошол дүйнөсүнө жашап аткан ишинде, дүйнөлүк иштеринде дагы акыл эс менен карайт, акырет ишинде дагы бул адам иншалла тозокко түшпөй өзүнүн туура жолун таап алат деген сөз. Бурхан дегени Кудайдын астында далил болот. Мен ошол намаз окудум, мусулман болдум деп, ошонун беш берет, андан кийинкиси бул тозок оттан кутулуу болот, урматтуу бир туугандар. Мынау видеону аягына чейин көрүп сөз түрдө түшүнүүгө аракет кылыңыз. Аллахты ким жараткан? Суроо. Жообуну угуңуз дейт. Албетте, ушул видеороликти аягына чейин уксаңыз, siz толук жообун угасыз. G'ayrimüsulmonning savolini bermoqchiman. To'g'risini aytsam, u ateist. Hech bir dinga ishonmaydi. Demak, u mendan shunday savol so'radi. Allohni kim yaratgan? Alloh bizni yaratdi. Lekin Allohni kim yaratgan? Men unga qanday javob berishim kerak? Birodar g'ayrimüsulmon bo'lgan bir ateistning Allohni kim yaratgan degan savolini so'rashdi. Javob shuki, tasavvur qiling. Mening Jon ismli do'stim akasi Jack shifoxonaga olib ketilganini aytdi. U menga akam Jack shifoxonaga olib ketildi va u bola tug'di dedi. Savol: tug'ilgan bola qizmi yoki o'g'il? Qizmi yoki o'g'il? Taxmin qilingchi? Bilmasam endi. Bilmaysizmi? Qizmi yoki o'g'il? Qanday qilib erkak kishi bola tug'ishi mumkin? Do'stim Jonning akasi Jack shifoxonaga yotqizildi va bola tug'di deyapman. Uning bolasi qizmi yoki o'g'il? Bu savol mantiqqa ziddir. Erkak odam bola tug'a olmaydi. Shunga o'xshab, haqiqiy iloh bo'lmish Allohning ta'riflaridan biri u yaratilmagandir. Allohni kim yaratgan savoli mantiqqa ziddir. Chunki Allohni falonchi yaratgan degan zahotim u Alloh bo'lmay qoladi. Unga o'xshash zot yo'qdir. Shunday qilib, ilohning ta'rifi u yaratilmagandir. Allohni kim yaratgan savoli mantiqsiz savoldir. Men uni kim yaratganini aytsam, u iloh bo'lmay qoladi. Iloh o'z ta'rifi bilan yaratilmagandir. U bizni va hamma narsani yaratadi. Biz unga qarammiz. Lekin u hech narsaga va hech kimga muhtoj emas. Ateistni qanday ishontirasiz? Buning uchun mening Qur'on Allohning kalomimi nomli video kasetamni tomosha qiling. Unda sizning savolingizga ham va ateistni qanday ishontirish haqida ham javob bor.